Okay, so re tlo bua ka the last part of the immune system, the support from the minerals. So on the minerals, re na le zinc, then we have the iron, we have copper, last one e tlo ba selenium. So ke tsona tse thusang hore immune system ya hao e dule ntse e sebetsa hantle ka tshwanelo. And if o ka wa checka ntho tse kang bo iron is very important. E thusa immune system, e boetse hape e thusa hore mmele wa hao o transporte oxygen, and di thusa hape le hore mmele o kgone ho iketsetsa the cells tsa blood tse bitswang the red blood cell. So the red blood cell di very important because ke tsona tse transportang the oxygen mmeleng wa hao, and wa tseba hore re hloka haholo that oxygen. And remember that le madi ga hloka because ke ona transportang the waste and the nutrients in and out of the body. So this iron is very important. And ha re checka ntho tse kang bo the copper le yona e thusa hore mmele wa hao o kgone ho absorba iron e lekaneng, ebile e thusa hape le immune system ya hore e dule ntse e sebetsa hantle. Yona you can get it from ntho tse kang bo di cocoa, and it's very important. The third one re na le we have selenium. Then on the selenium o ka kgona ho fumana from the green leafy vegetables. So le yona e thusa hape hore immune system ya hae e kgona ho sebetsa hantle ka dinako tsohle. So ga di hloka kaofela. And the last one is zinc. On the zinc, one of the minerals that are very important because e boetse le yona e thusa hore body ya hao e kgona ho absorba the macronutrients, e leng di-nutrients tse hlokahalang mmeleng ka bongata, like the carbohydrates, the protein and the fats. So e boetse e thusa le the immune system ya hao e dule ntse e sebetsa hantle ka dinako tsohle. So these are the minerals tse leng hore di hloka, they should be included in your diet. How to o ja hantle. So on the Herbalife products, re na le ntho tse kang bo Procore. On the Procore, we know re na le tsona bo vitamin D, and we have the zinc, we have the selenium, we have the vitamin C. So yona it's in most of the immune system vitamins tse tlo thusa and the minerals tse tlo thusa to support your body. Then re na le ntho tse kang bo shake. On the shake, all of them, they're included in there, and you can also check the percentages that na di na le percentage tse kae. And ke ntho tsa mengwe e hopole hore those recommendations o tshwanetse ka letsatsi o fumane 100%. If o fumana dijo e ngotswe 38%, for example, o tshwanetse ha ntse o ja dijo tse dingwe include tse tlo thusa hore di fe immune system ya hao mokgwa hore e kgone ho sebetsa hantle, o dula o protectile mmele wa hao. So I hope re tlo kenyeletsa dintho tsena hore re ithusa ho itlhokomela. From Coach Tangi, goodbye everyone.